ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas, na današnji dan, Pravoslavna crkva proslavlja praznik Blagovijesti. To je događaj koji je opisan u ovom evanđelju koji smo upravo sada čuli. Događaj koji, kada je arhangel Gavrilo javio lijepu vijest djevojci Mariji koja je živjela u gradu Nazaretu, da će roditi spasitelja, da će roditi Boga. Ovo je zaista blagovijest, ovo je zaista divna vijest, ona vijest koju su čekali hiljadama godina, generacije i generacije naših starozavjetnih otaca i praotaca. Ovo je vijest koju su čekali ljudi još od onda kada su Adam i Eva izbačeni iz raja, zbog neposlušnosti, kada ih je Bog izbacio, tada im je još Bog blagovijestio i rekao im je da će jednom poslati iz roda Davidovoga onoga koji će biti spasitelj, koji će spasiti njih i sve ljude od smrti i grijeha. To je ta blagovijest koju su čekali, koji su naši praoci, koji su propovedane, koji prorokovane u Starom Zavjetu, koji su čekali naši praoci i o kojima je pisano u svim knjigama Staroga Zavjeta. Među njima su to iščekivali Joakim i Ana, roditelji Marije, i sama Marija, koja je živjela u Starom Zavjetu i čekala tu riječ da se ispuni, ne sluteći da će se upravo preko nje to dogoditi. Utoliko je bila i više iznenađena kada je se javio anđeo, jer anđeo se ne javlja svaki dan, niti bilo kome. Kada ga je ugledala i kada je vidjela anđela i kada je čula te riječi, zaista je bila iznenađena, nije mogla ni da sluti da će se takva velika stvar koju su čekale generacije i generacije preko nje dogoditi. U troparu koji pjevamo na današnji dan kaže se: ne spasenja našego glavizna. Sada smo upravo otpjevali taj tropar, a to znači danas je početak našega spasenja. Zašto je baš današnji praznik početak spasenja? Znamo da je Gospod Isus Hristos došao na zemlju, oplotio se, propovijedao, bio razapet, umro na krstu, vaskrsao, i da je to ono što je spasonosno, to vaskrsenje, što nam je dao život vječni. Međutim, svega ovoga ne bi bilo da nije bilo ovoga događaja koji je opisan na današnji dan, na današnji praznik. Naime, Bog je stvorio čovjeka i stvorio mu je raj. Carstvo Božje pripremio za čovjeka. Ali od mnogih stvari koje je Bog dao čovjeku, i razum, i govori, sve razne darove koje je dao mu je najvažniju stvar, to je slobodna volja. Da sam bira i odlučuje o svojim postupcima i da bude odgovoran za sve postupke, dakle da može da se projavi kao ličnost. Bog je zamislio i pripremio za čovjeka carstvo Božije, ali poštuje čovjekovu slobodnu volju i podrazumijeva da će i čovjek htjeti da prihvati da bude u tom carstvu Božjem. Dakle, jeste to Božja volja, jeste to Božji plan, ali neće da se to dogodi bez slobodne volje čovjeka, jer bi to bilo onda nasilje. Nasilje nad čovjekom ako čovjek neće da ga na silu tjera u carstvo Božje. Dakle, potrebna je bila slobodna volja da čovjek prihvati, da želi da uđe u to carstvo Božje. Nažalost, naši praroditelji su odbili tu ponudu, prihvatili su onu laž koju im je izrekao kušač i odbili su ono što im je Bog ponudio, prihvatili su taj neki način, lažni način tobožnog spasenja i prekinuli su tu zajednicu sa Bogom, odbacili su mogućnost da budu spaseni. Da bi se čovjek spasio, potrebna je bila naravno Božje djelovanje i Božja volja i želja da ga spasi, što se i vidi da je Bog htio, ali je također bilo potrebno da ponovo i čovjek prihvati tu Božju želju da ga spasi. Dakle, potrebno je bilo da na tu Božju inicijativu da spasi čovjeka neko sa ljudske strane to i prihvati, da slobodno voljno kaže da, hoću da budem spasen. Koji je to čovjek ikada u ime svih nas ljudi uradio? Upravo je to radila djevojka Marija, presveta Bogorodica, u momentu kada je prihvatila da učestvuje u ekonomiji spasenja.
Onda kada je arhangel Gavrilo blagovijestio njoj da će se to dogoditi, ona je slobodnom voljom prihvatila da bude dio Božjeg spasenja ljudi. Neko će reći, dakle je pravo da ona u ime svih nas kaže. Isto kao što je Adam u ime svih nas odbio Božji prijedlog, tako je i Presveta Bogorodica u ime svih nas prihvatila taj Božji poziv na spasenje. Jer taj razgovor između arhangela Gavrila i Bogorodice, u stvari te djevojke Marije, nam pokazuje da je to zaista bilo slobodnom voljom djevojke Marije. Ono što je kaže arhangel Gavrilo, to nije nikakvo naređenje, nije nikakvo obavještenje, samo da znaš šta će se dogoditi. Ne. On joj saopštava Božji plan, ono što je Bog zamislio, a zamislio je zaista kad već planirao da se ovaploti preko čestite i čiste djevojke kao što je bila Marija. Da li je ona morala to da prihvati? Naravno da nije. Zato što je ona čovjek koji ima slobodnu volju i Bog poštuje slobodnu volju svakoga čovjeka. Mogla je da kaže ne. Bog bi to prihvatio. Kao što je prihvatio ne Adamov. Po razgovoru i po onome što ona odgovara njemu vidimo da ona slobodno odlučuje i da razmišlja o tome što on njoj kaže. Ona se začudila tome što anđeo njoj govori i kaže kako će to biti kad ja ne znam za muža. Dakle, ja nemam muža, ne mogu da rodim dijete. Dakle, vidi se da razmišlja svojom glavom, da nije neki vojnik koji samo ispunjava naređenja, nego razmišlja svojom glavom, razgovara sa anđelom. A on joj kaže da će biti začeta od Duha Svetoga i da to što će roditi će biti Bog. Da je to Božji plan, da to nije obično rođenje, nego da je to ono što je najavljivano vjekovima, da će doći sam Spasitelj Bog. Tada ona prihvati i kaže, kada vidi da je to plan Božji, kaže evo sluškinje Božije, neka mi bude po riječi koji si mi kazao. To je to prihvatanje od strane ljudi, to je najdirektnije učestvovanje Bogorodice u ekonomiji spasenja, a preko nje učestvovanje nas ljudi u našem spasenju. U ovim riječima Presveta Bogorodica, ta mlada djevojka Marija, pokazala je one osnovne vrline koje treba da ima hrišćanin, smirenje, poslušnost i veliku vjeru u Boga. To je bila hrabrost povjerovati i poslušati da je to zaista Božja volja, da to nije neka prelest, tako da je zaista to riječ, da je to zaista anđeo i da je to zaista Božja riječ. I onda po smirenju i po poslušanju prihvata ono što treba da se dogodi. Dakle, uradila upravo ono što nije uradila pramajka Eva, koja je upravo pokazala neposlušanje, jer im je Bog direktno rekao da ne jedu sa drveta poznanja dobra i zla. I koja je pokazala ne smirenje, nego suprotno tome, kada je kušao đavo, kada je poželjela da uzme taj plod. Dakle, ono što nije uradila Eva, uradila je Marija, Presveta Bogorodica. Sveti oci primijetili su, pa prave tu paralelu da je Eva živjela u raju, u onome vremenu kada nije bilo grijeha, dakle onome blagodatnom stanju. I tada je ipak bila prevarena od strane kušača. A Marija je živjela u ovom ogreholjenom životu, opterećena prvorodnim grijehom i ipak je poslušala anđela i njegove riječi. Dakle, pokazala potpuno smirenje, ono smirenje koje je vježbala i boraveći u crkvi, moleći se Bogu i napredujući u vrlinama i tom smirenju i poslušanju koje je upravo tada pokazala. Zato je Presveta Bogorodica veza između Staroga i Novoga Zavjeta. Sve ono što je prorokovano i predskazano u Starom Zavjetu ispunilo se kroz Bogorodicu. Ona povezuje Stari i Novi Zavjet. Zato je sveti oci vide u onoj praslici, onoj starozavjetnom, kada je Jakov vidio onu lestvicu koja povezuje nebo i zemlju. To je ta praslika Bogorodice, ona je povezala nebo i zemlju. Ona je povezala sve ono što se iščekivano i što se ostvarilo u Novome Zavjetu kroz Spasitelja Hrista. I zato kada pivamo ovaj tropar današnji, gdje se govori o tome da je to početak našeg spasenja, gdje Gavrilo, arhangel, blagovijesti Bogorodici šta će se dogoditi, kaže se, zato i mi s njim Bogorodici kličemo, raduj se blagodatna, Gospod je s tobom. Amin.